Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo eso fo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua ile nei aso. Il fono al parlamento le salua al vai sonei le nafsilni ai le suita ita il vai fa upfai o ngai le malo. Le fionga fono toi pia la wo fotu langa taul siti o totongi o tangata. Male so tanga itupe tipi o tangata fai ngaruenga uma ile atunu. E manatu lea fai pule a fai o yeise fuafuanga e tipi ane se vai ngā tupe al ACC. O lo fai sa whanga uma iei tangata fai ngaruenga o Samoa e ala ile tasi pasene o lona totongi. E tau fo o nanga wa iei fai pisini si tuma oti. Sa au siringia e le talfa tau tuo tupe o tonai. Le mai al masina nei. E le se le ni lea e fa se e mai o le e fa mtu mai le ACC. A ngai le malo e fa tupe ai ia si tanga tongi le malo. Wa o le man malama uma tangata fai ngā renga le tunu. Tasi pasene e tipi mai la tu tongi e to ina atu le ACC tato fala tonga leo mo le tau ia fala velave fa fose. O le foi la te vai atu le tato fa soa e pe e fo le sivanga tupe leo wa fo la fa se me le ACC mo le fa mo le nei. Asa au silingia fo ile tato talfa tau tupe talwai. Ele tu la fono le ACC pe anga va. Na mafai ona fatino le fa mo. Ele I maua se tani manino e la fa longo. Ia a sir fia fo I la fionga I le Minsta. Sa of silingia tu langa le I public sector. O le vanga tu maoti. A fai o le wa ye se fina ngalo le malo fa se e mai a tupe mai le ACC. E fa tupe si tanga ia le malo. O lona winga. Tau foi o na anga va al private sector. Mo le fa manuanga. Anga va la to tau sanga mai le ACC. Wala foi tipi mai tasi pasene o la to tongi. I tono le ACC. A pa fa pe tau sanga mai. Mantua foi o private sector. O la ia uma ia company fa fa nga renga business. Ia fa pe foi mo fa ia onga tu maoti. Private schools. Le ngata le na alo ye foi tata fainga wenga e karesia ese tono la tunu o lo fa pena fo tongi tipi mai la tongi anga ile ACC o le fisili na ile o fionga fia mo wai se fa manga fa yanga va private sector le public sector tau fo yonga va le private sector ai o se saunuanga o le aturi loa ina pea lona tali mai le malo. Ai tala turi loa o lo fa asolo ilunga la fa tangata fai ngalo ngai tono le tatu tunu e tu sai mo fa mau ngalo ofisa o fai numero fa mau le malo ele kwata o mati lo o lo fa te sima lo pesene o se ti ai la fa tangata fai ngalo ngai to sanga mai lo ane ai le so o la va kwata e ono o se ti ala fa tangata fai ngalo nga fa tu sa ele se fulu lo kwata ilu matu mai ate sema lo o sfuluiva. O le sile mo le mau le siti o tamau ainga o Samoa fua ile tupu o tangata whai ngaruenga ua iai. Le ua tali mai wha atusa ile vai taimi o le wha ma ili laulangi atua al COVID-19 ma afianga na iai. O vaenga o whalitali malo, whale ainga ma onga lea ufa mawina le tupu o la tu tangata whai ngaruenga le tausanga. Ina ua toe te tala pisinisi matali atu le lofi mai o tulisi. Ai o ainga maua asia si mai I Samoa ma toe tupu ai le whai numera o tangata whai ngaruenga le tātou tunu. Ma wha mawina ai foi, le si itia I leiva ma le awha pasene, to tongi o tangata whai ngaruenga le tausanga e pe on wha mawina ai le o atu le selao no 5 miliona tala. O fōlinga na e awhua mai, I le si itia o tupe alu I to tongi o tangata whai ngaruenga, I whale tali malo, whale ainga, no o atu le selao no 5 miliona tala. Ai wha maunga le awha o tangata taunu I Samoa I to tono masino aprila lua o lua wha, e se fulu valua fe lua se lawi valima. Tusa, ma le se fulu lua tesi ma le 5% wa si iti ai, le telo tangata taunu u ya aprila na ilo mati lua o lua wha. Wha tusa ya apelila lua o lua tolu, e wha tesi ma le 5% en wha iti ai. O le iwa lua tesi ma le 12% o tangata malanga mai sa o mai va alele, ai fitu tesi ma le 5% na malanga mai va asami. Pe a wha tusa atu I tangata taunu o apelila lua o sfulu 5 ya apelila lua o lua wha. O atangi ai mai le telo le afianga o tangata malanga mai ona o COVID-19
fua ile au fa yo tangata taunu un fa mawina o apeli la lo o tasi male lo o lua ai mole taimi fa mawina la mai o ta ua ilunga se fulu lua afe ono se lau fasu fa tangata sia simai o se iti ai le fulu lua tesi male 5% fa atusa ile masina ilumatu o mati lo o lua fa male fitu tesi male 2% fa iti ai masino apeli la lo o lua tolu. Inisio talau amata inato fingol ambassador malo fiti Samoa, His Excellency Mr. William Brown Tongivalu. Talu maile asu sul malo yuni lo olu fa na ia tau awa tuayo na tusi tofinga ile au mamalo le malo tuto tasio Samoa la na fionga tu imlele ifano vale to oswala vile lua. Ole soundinga na file official le au le malo ivailele. Ile famtalang fa lawo itele mail official malo la feva salau fitu fan amatai ona faya le afeosia inga il vao Samoa mafiti. Mafa awau mai lava ile fa soaina wala nga ifanua matupuanga ai ole fa alo leisi sauno ai kom sinema wolungo fiti ile langlongo ina ilona tunu ol talinga malo Samoa ile fono le chokong fa pena ona abatu fo ia fa manuia ale au le malo ilona tula i mai le tofinga o Mr. Tongivalu o ia umia fa ilonga mawolunga pe ole PA in Economic and Management from the University of the South Pacific male postgraduate certificate in security and risk management my University Britania sa avea o se totino le amia Britania ma wayate ya fo ito mai ole nga ruenga mai isi mission na ngalue ya tunu SS ma lato fo yanga ifanua Paftaila whaafonga anga le tautua whaiwhai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ile nei fo i tula mana tamua Paftai fo ile Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia